Mike Kelly. Na babu the meme. E kota ni wiki muni on Vodafone. The future is exciting. Ready? Nisa Andra, kemuni? Nisa Andra binakana wakangu. Andra binaka Mike Andra binaka Ben. Kau nanuma kau sa you still in Nandi? Ne kau bongi nano asa listali mai. Oi. One day trip nga lako nga pikta ka nunggu yaya. Oi. Nunggu vegetable na nunggu fruit. Na kla na kame bultaki. Business nga kla. Business. Same time back. Same no time. mangi-pengi. Kau nano talaga kau sa Kau nano talaga kau sa kasama chiko kila me start talaga doon na business lalay. Ko? Wah, may kalibadi. Reda na tamatang ko. Kakede ako sa kama. Ba muri-muri chiko. Katagi ko yaw. No. I'm not doing vegetable. Alam mo ko sa kama? Kau sa biya talit do talit na business. Kako na ba? Kau sa reda No. No, member dila ko may naubis. Are, siya nga eh. Ngori matanggalin mo. Ngori. Nadokan din me na... Kila may keli may overseas. Iya. Doon ang unang ko ula ko Amerika. Awa man na. Tarong ima na numutalo no ni numu business. Your business madawa. Awala ko iba lang yung kay Reda na nunggu family kya. Iyo. Ko may United States of American Samoa. Amerika. Oi. Chichi. Nada ba kurto sa business sa kita? Kinana nunggu family may California. Iya. Roto ba family bungay. Roto patumbu do chiko. Iya. Gona do nga na grass. Iya. Keras. Ada pa na do ko na tukun chiko. Nay, kau na O naman. nga ko bang wait, why you people are making the grass grow in our country? We cut the grass. Wang ko sengay babu kamo pa nunggu bawa cousin nunggu tabli ko pa madalebyo. Do na masini lebu chiko beroto. Oi. Do na masini lebu. Iyo. Na masini ko Michael vivi bango paka tando buchiko. Oi. Kailangan nito masini sa sol. Hore da so na masini sa tulak ko. Gor. Na western side may na di luto ka. Do en rabinaka. Dola. Hore da na kemdo sabi fancy to ko may bakali. Isa chube kemdo na masini ni sa Harvest ka na sugar cane. Habas tagan silken. Yali na tamata. Lerua se tulungan na tamata. Bo, wasori. Raraning gito na Running gitu na bindo. Pakan dua. Taranggele. Taranggele. Ya na missing ko sa sa Na may kiran misin ko ba musula ka na do. Yo. Ngay ba bail taka. Musuka pa ba? Roto tukan na hey. Hey. Oh, okay. Kila na hey. Abango hey you. Sige na hey ngori na do. Iya, na Madalo tayo- tagali do kanya chiko na bull macao. Oh, Oi. ay sa muso na dong kay nakaba may hay, Ah. portong kay they sell the hay. They sell the hay. Hey. But the do you talking about? Yeah. Tama tanggori. That's the do from the tamat. Gua de chiko na matangali do kani bull macao do kanya chiko. Iyo. Na keras. Okay lang so na tamata evitin ko na nakapcho ko na kangguri. But I don't know where. I have to go look for. I don't know what kind. I have to check. Real though or the human though. Saka kau sabi kita kana kau sa reda chiko kita nang ano sala along busy road. Na like 5 o'clock, 6, 7 people going around They going around, they look for grog and cigarette. Ha? Kau sa kasama nano Nakinasauli po niya ko ng tamata sa panganggaranga. Lako chiko matang relay babu 3 o'clock, 4 o'clock. Sa! Kau sa tarong doon ngonele sa I met the girl like 3 o'clock in the morning. Hey, what are you still doing on the road? You should be sleeping. Alam mo ko na ka pa 3 o'clock on the road. Kodi. Okay ko. Kau sa wawa na transport na sala ko may job. Dabar may ko. Kaya ano mo ko pangarap business sa 3 na mo. Ay, sa kau sa times I wake up 3 o'clock. Para chiko mela ko may dakadaka. Sa ko to lande balisili ko chinga tolo na kloko mataglay lande balisili le lande lanto ng unsa. Kau times I andra. Kau sa reda ko na unsala sa tarong. Hey, what are you doing on the road? You should be sleeping. Ako tuko na sa garage ko na grog. Oh, kasi nga kandi na may kailan ng dragi bango. Iya.
Au tal na chuber to na nung supplies na no may reto bindu ko bindo ramsami may inan. Oy, na, chichi. Iya. Ngono gorto no kasararo to so tabio ng bungye. Gila. Oy. Gorto sa. Siya gorto ko nambat na ngona draki bango nambat bakay ngunu malya ka nang unyangon. Iya na time rakim bata tal nga babu biya ka sa sosoko na ningona. Koy ko sa singay kila, koy ko sa singay filta ka. Na time mata kalalay koy ko yandra. Bakay luchi kondo ng basilib. Ram lagi kondo na taman yung basilib. Kailangan Di ko na babu, baka lauchi kondo na basta. Sa tonggay kondo na basta. Bakay tungkay kondo ng basilib. Kailangan tumbal chuk ng unsa. Bow! Noka! Sa sinibayan ra. Iya. Ano? Atsa ko bat na Oh, may koliko sabi sa paro start business ningo na. Sabi kasama chiko na no. Sabi ra start. Ko sa reda mata kalalay ko sa reda na kabin na no mata going down up down looking for grog and cigarette. Ko sa kasama Nangona lang kumay. Doon nga nataro. Nangona roto na lang kumay. Nangona lang may puliang ko na. Kuda na Andra. Kuya ko si Maria. Balada. Balada. Siya nga. Kuya ko Taro ba ka taro business ha. Iyo, taro business. Because nung customer, bay matanggal customer, everybody eat the fruit. Iya. Right kini. Children, men, women, girl, boys, half caste girl, half caste boy. But ko only the girl boy iran na dorbo bat kinang nila ando may bangar ko Especially in the morning like that. Indas pa matagal ba yung nong oras to may tuki-tuki o wadro to yang gona ko de na yan ko si Maria Ko nga sa rawayan na yandra. ko nang badi lasu kenru lasu kenru gaitos Kenru toso. Magali ko de na tambang gore na gonelewa ko tengo Are, reda binaka. sa re dua tani ko tengo re Reda binaka. Laisa Vulakorongo. Nice ke. Iya. Bundi queen. Ba, bundi queen. Preba, nunggu ngonele nunggu rosin daw lawman. Ano ba sa politika sa Asia andina aray. Iya. Ba, preba, puy koray binaka nga. Asi angoy. Law chico. Ko ka sa ambit ko na post ay ke babu balata na no na launch. Ko ka sa launch ta ka no na 16th album. Oy, free chow. Nice. $50 for a ticket. Sis kung ito ko na launch yan, nagtaw yan, ha? Sa launch ta ka no na 16th album. Oh, acha. Sa $50 ticket, 10th of August, poolside and a Holiday Inn. So as soon as you pay for that $50, they'll give you one autographed CD of Liza Vulacoro. Wait, I'll be there. Ba, Ahora chico na natama na ngonong go, Liza. Ba, prep, gonele wang ako ikore. Gonele, ahora chico na earring ko dara chico. I don't know who bite, but let me tell you that earring is bigger than Fiji. Thank you very much, Babu. We'll talk to you again tomorrow. Na Babu the Meme. Na makay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready? Mary, my love, you